Hello guys, today I'm gonna show you some football drills, easy and simple. Tuni ni kuwa novel coronavirus ya hitabang lockdown ho ya he Kuki Football Academy Tata Trust kachapang football training aki ball hitapon hiji sun hichi video a he kachapang football academy ya kachapang shooting le Kuki football thanum ho youngster ho football thanum ho dinga hichi video chomcha he kan ta do yen nang hana practice wa self practice wa nakhu wa lom namon wa naki ball ding wa hichi drills tham khade upload kan ball we npp la tuni video demonstration ka ball ho football drills ka ball ho wa hin thu video wa tu tua Kuki footballer la akitib loi ta khat Mr. Solomon akimopiute. Take it bro. Ta kam ka ko ma ding pa he tu tua Kuki footballer adinga hathei chomcha kitib numta gangam soccer na gangam soccer kisem hian ama kitib na he lazong under 18 I league dong ana pe hian si itikuma lazong under 18 I league 2018-19 season 2018-19 season also Kilong lazong I league club hisi aku under 18 I league ana kisem ha hisi wa angpo do he gangam ai signable Manipur State League akit play ta hen ni huwa kenin demonstration can ball do sapong hun kiti ba hele juggling here ador kar the jing juggling here iti ki ball ham chi juggling here ador kar the jing hisi ya so hisi juggling drills tham khat here juggling ball patin le ikyang hi dan he gat lungai juggling ball patle hiti ball la khulanga le ni hiti ball la hilanga hundang do hi ja so this is the correct way hiti a ball di he hiti ball wa le tham khat tim lo wala ball to leng khathei lo de he ball to alle na kisuh lo de hi so ikyang ti koi de yes hiti a oin aki pana pena ipi ball ham hiti tho sa dio hiti ki chip sa dio a ball the lo la beginner so dinga so hiti ki chip sa dio adve azit lang ve lang akyang koi dan so amsa se bang so hiti leng de do koi le se lo de ki tu chara tam khat kem hiwa hiti ki chip de hiti bo sa de tam khat hung tip ki phatin la 1 2 yes 1 2 tin le hung tip ki phatin le 1 2 3 aban bana step ba chal di maximum depth tham khat demo chu kan bol de he hilahi pe ding le hilahi ipe lo wa hele ama asai jan aspi chung ki thelo din ikyang phanga he no pui de he o chu tham khat drills tham khat bol ni chu movement na chu I ball maximum depth 10 yards ki ka he hisi demo chu hin kan pui de kan Ronaldo atam langa kyang apeji hen kyang scissor kada kyang apeji hen Messi kon atam langa apuya phat achaya spin a ball hen ta Neymar aga ball ti Neymar ama video clip ko ivera hla tam la mi ga sabji dan a ball dan hiti bola che phat na ga kile ji hiti dress tam phat ga ball te
Thank you, brother. Thanks, bro. Katil bolo nehen supporting min lang mabana yo. To hiti video hoy hen ki upload jeng ding hen. Ya chate na te bol pe thanu mo ding a he hiti video hoy na bet ha jing di ba tin na ken le all the best, see you.